Il-ħamis kien inawgurat investiment multimiljonarju fil-lukanda l-ġdida ta' 5 tilel Barcelo Fortina Malta. L-investiment jinkludi tiġdid sħiħ ta' 35 miljun euro fil-lukanda li fija 183 kamra li issa qed titmexxa minn Barcelo Hotel Group. Waqt l-inaugurazzjoni l-kap eżekuttiv Edward Zammit Tabona rikonoxxa dan il-mument bħala wieħed importanti ferm għall-kumpanija illi twaqfet propju minn nannu tiegħu Morris Zammit Tabona u ħuh Walter. Intrapriża li matul is-snin komplit tespandi u tikber f'intrapriża ta' suċċess, immexxija mill-aħwa Adrian Michael u Julian Zammit Tabona. Dan il-proġett li jkopri 60,000 metru kwadru la darba jitlesta lejn nofs is-sena d-dieħla se jinkludi 73 kamra, 64 appartiment lussuż, spazju miftuħ, blok ta' uffiċċji, faċilitajiet ta' parkeġġ, spa, gym, lido u ristoranti. Apparti dan se joffru wkoll waħda mill-ikbar faċilitajiet f'pajjiżna għal laqgħat u konferenzi.